بله ببشا میوانم دست بیتکن بردوام دکن مگوت ایرو الاستودیو ما میوان ما اکادمیسیان لقمان بالین هیا او لزاننگه ها رحایل و داره درس داده وان خونده کار کو ببینه دکتری چاوا امجی هرنجه ما خود تداوی بکنن بیجن ملاویاوا بسای کسی وسای ان شاء الله نخوشی وش حالی رابن امیرو سر نخوشی چاوا باقون نخوشی چاوا چه درد که پیش امی چاوا وان تداوی بکن ما مستعمل سروان مجاره هلبت پرتو کشینه 20 ثانیه از نشان بدم بلا در هنری من نور الله نشان بده دوی پرتوکه ده او کسی کو جو خود باور نکن ام بیجن و چاوا چه بیه ام بیجن تئوریه و چنه به آوای که انگلیسی به زمان انگلیسی ما مسیم نویسندیه از خوازم به ام بپرسن که ما مست براستیجی او ایدای و او ام بیجن تئوریه و چا بره واجی کرنه ام جمع مستی خو پیشی بپرسن پاشوجی پرسه و اشتر مده جواکی از بگیرم کان خوشی چاوا چنه ورن ام به درج ما مستی خو بپرسن تو خیراتی ما مسته سپاس. من چانم باشه. ساوی من چان باشه. امشی باشین گلک سپاس مالاوا. ما مستوى پرتوکشی نویسندی از زانمون لزانگ هجی اکادمیسیان دبی واریده جی گلک خباته و هنه این خوشیه چاوا. مهنک بحثا بکن لی پیشش خوازم بحثا پرتوکی بکن لورا مجارکه گرینگه. دبی پرتوکی دو چه نویسندی و خواستی اون چه بدن نشاندان هنکم بحثا بکن. دوی پرتوکی دا از وقتی براستی وقتی که از هی خواندوانه تبیو او که من بالا من کشاند و که رتینا که چما رتینا فوتورسپتور ترسن لپشتا طبقه رتینا اینه لپشتا وینه لگوری اکتوپیسی یعنی دنیز یلدز سترکا بحری بله میجی جبر ویه که هنک داروینیست هنه یک باوریان بخواده تنه آتئیستن دویجن یک وی چاوی yani endezarya çav ya retinaye neb endezarya ka tekuziye yani mühendisika tekuzi nine jber dvejin çima fotoreseptör le pişta çavın fotoreseptör çine ew ji yeku şewlê ê ya ji şewqê diguherînin elektrîkê sinyalê elektrîkê ew jî bi optik sinirê ku diçin mêjî dîtin çê dibe dvejin çimal pişta رتینای طبقه رتینای نه چمال پیشینین حتی که شوق دچه وی داری بلا ولاد و یا جی شوق به تمامی ناچه وی داری جبر وی که شوق که ماسیا شوقی چه دوه لومد ویژن چما فوتورسپتور پشت رتینای بله جبر وی که بله امسر بله گرافیک ما ورد باشتر جبو کوری فیلم کرن ماموس تدید به نویسندمینه و آخافتن دچه امجل سر گرافیک خو نشان بدن کرم کرد بله وان گرافیکا دیه پرتوکا مدانه وای دنیرن بله فوتورسپتور دنیرن فوتورسپتور یه اینورتبرا ایکو ورتبره وانتنن هستیه وانتن وکا سترکی امبیجن بحری یعنی دنیز یلدزی کو امدویجن او فوتورسپتور پیشیا طبقه رتیناینه پیشیا وانن لیبله یه انسان دا یه آجالا دا یه کو ورتبرای وانه هنه فوتورسپتور پشتا طبقه رتیناینه وان دارونیست وانی کو باوریا وان بخواده تننه دویژن چما فوتورسپتور لپیشنینن فوتورسپتور وظیفه‌ای چیه که وقتی که رونایی ته یعنی شول یا تاف ته ویت شوق دگوهرینه سینیال الکتریک و توره اپتیک دا دچه میجی دیتن چه دوه دویژن حتی که رونایی هر وان فوتورسپتور پشت وی داره دویژن کی رونایی بلاولا دوه تاثیر رونایی نامینه دیتن که خوش چه ناوه لوما لدیجی وی پوزیسیونا چاو برتکی خود نشاندن وان داروینیست بله شکل دیا بلا وینه میدی دواوره بله حوالی ما آماده دیکنز باورم بله ویاجی طبقه رتینا اینه هندر حتی پاشی ام دنیرم وایر وقتی که شوقتی دنیری تشتکی آواچه بیه
طبقه رتینای لویدا خو آویتن ویالی ویاج سدی نوت دیتل وی چید و ویژن فوویا ویژن ماکولا یعنی د مرکز اویدا فوویا کام نیرن طبقه خدای ویالی یعنی امکارم بیجن وندابونا رونای پرچیناوه دیرک رونایی یعنی شوق خودگین فوتورسپتورا بل ورا جبر ورا هنکی کوره یکی دنیکا طبقه رتینایش خود شفافن جبر ویه که شوق پر بلاناوه ام دیسا ام هرن شکل سیسیا بلا شکل دی وری نورلا بله گرافیکا میدی اویگا مولر ام ویژن hücre Müller vanajı vaka fiber optik yani kablo vaka fiber optik kablo ne vanajı nailin koronayı şevk belav ve direkt diçe xudgine fotoreseptora o ditin çedve yani xwedê tiştekî wisa çêkiriye çawa çêkiriye wextê cêfova ji sedî not ku dîtin çêdve li wê derê tebaqê retînayê de çûne kêlekê yekî dinêka retîna şeffaf e sisiya jî hücrekê heye weka fiber optik kablo weka internetê direkt wan şewqa xudgînin fotoreseptora dîtin ka tekûz dîtin ka mükemmel çêdve bê pirsgirêk belê em karin herin bila şeklê me êdî weriye Nurla vadinêrin ku ha ez em tersî wî bêjin ku fotoreseptör ne li ser retina pigment epitelî ne fotoreseptör û retina pigment epitelî çawa zarok dizikê diya xwe da ye têkiliya zarok û têkiliya bebek û yê ku dizikê diya xwe o ya dayîkê çawa pir girîng e zor girîng e têkiliya fotoreseptör û o retina pigment epitelî akwa zor girîng e ku wextê fotoreseptör çıkan em bêjin jorê ve ne li ser retina pigment epitelî ve em bêjin ne li ser retina pigment epitelî ve ew oksijen xweyîn vîtamîn nadin fotoreseptora fotoreseptör jî wisa hassasiyeta wan heye bê oksijen bê vîtamîn deqê da dimirin yani ji ber vê yekê fotoreseptör çıkan nêzî retina pigment epitelî binê retinayê de têkiliya wan zor girîng e ku nêzî hevdûvin belê em derbas bibin avan vêgat nêrin viya nexweşkî em bêjin damarê wî hatiye xetmandinê ya nexweşîna şeker lê xistiye kamu divînin viya çi ye vana fotoreseptörün avya çi ye retina pigment epitelî viya wênek ye yê nexweşkî min e katin nêrî av ketiye binê çav ku wextêkiliya fotoreseptör û retina pigment epitelî çiqa ji hevdû dûr bibe aqwa korbûn çêdive em hedefa me armanca me çi ye wextê em tedawî dikin em derziyal çava dixin em lazer dikin hedefa me armanca me ku ew e em têkiliya fotoreseptörê ku ji hevdû qut biye em dîsa wan weyînin ba hevdû çawa zarok bê diya xwe nikare îdare bike di dizikê dê da via jî aynî wisa ye belê mit pirtûka xwe da jî wisa nivisandiye belê mamoste ez barim xilasın grafîkê me ez bawer dikim xilas bû em gerek spas dikim em kerem bikin em derbasî cê xwe bin em li wir jî hinek jî li ser nexweşiyên çava baxivin ka gelo çavê me em çima nexweş dikevin çima em pirsgirêka dijîn ez dixwazim em pêşî piçikek jî min got hûn li zanîngeha Rihayê ne hûn akademisyen jariyekî ve jî hûn doktorun û ez bawerim li Tirkiye jî cara ewil nexweşiyê şaşî bûnê hewilbûnê hûn tedavî dikin yani em agahiyê ku me bi dest xistin em bêjin wîsane piçikek hûn behsa xwe bikin mamoste paşê jî meseleyê nexweşiyê çav ên sereke çi ez wê ji we bipirsin yani bir rastî we got çavşaşîl Tirkiye tenê ez na tiştekî wisa tune lê bi serkeftin bê pirsgirêk em karin çavşaşiyê emeliyatê çavşaşiyê em li ba li zankoya Rihayê em bê pirsgirêk dikin lê belê yê nîstag musiyê me vêgal wê derê dest pêkiriye bi rastî lerzandina çava ku çê dive ê ku di destê însana danîne ve ku vana zikmakî da ya jî paşê wextê ku lerzandina çava çê dive em wana li nexweşxana xwe bê pirsgirêk bi serfiraziyê em van ameliyata em çareseriya van ameliyata dikin ez wisa karim bêjim belê we got nexweşê serekes nexweşê sereke çi ne wextê ku nexweşê tên ba me ez bi rastî ez pediatrik
افتالمولوژی ام دویجین یعنی ام او سترابیسموس ام سر ویام پرتر نخوشی متیم بامه ام سر یه نخوشینه زاروکا و یه چفشاشیه ام سر ویا پر دخبتن پولیکلینیکا خو از نخوشی کو پرتیم بامت هلبت چفشاشی تنبلیا چاوا میوپی هیپرمتروپی نیستاگموس خیلی وانا ام بیشن کنجنتال کاتاراک کنجنتال گلوکوم کاتاراکا زکماکی گلوکوما یعنی تانسونا چاوا زکماکی یک امی بحث هم بکن خیلی وانا ام بیشن چه نخوشینا شکری کدیه مزندا چه دوه کاتاراک بله گلوکوم بله بله ماموستا از خوازم پیشی و بیشم ایدی تکنولوژی پیش تکوی براستی ام نخوشی جبری و هنه و پیش روشه داشی مخابن و هبن لی تکنولوژی تاثیری که چاوالی سر تندرستی دیگه یعنی دماغ هم لیدنرن ایدی ربات درکتنه ایدی جدور و گله کس و کاربن عملیات آبکن لگور نوچه کوام دخوینن لگور و تکنولوژیانو لسر قضا تندرستی به طبیعت عالی چاوان ده مثل و تاثیری که چاوا چه بله براستی من شو مقاله کی سرویان وسان دی اینترنتی ده هی براستی پیش روزی دا و تکنولوژی باندورا تکنولوژی سر چاوان تنی نل سر چاوال سر تندرستی گشتی یا جیم بیشن لسر آلیک اولکاریه لسر پرورده لسر لشکریه لسر بانکا اکونومیه و وی تاثیر از باور دکم اوی چه و یعنی با اواکی از اواد کم یعنی تشته نینی اوی چه ون یه ارینی اوی چه یعنی یه پوزیتیف یه نگاتیف لید وی کم مری وی تکنولوژی بریکو پیک بزانه بوم بکار بینه وقتی که وی تکنولوژی بزانه بوم بکار کرن از باور دکم اوی تشته باشه ون اوی تشته ارینی چه ون اوی تشته پوزیتیف چه ون چوا يعني فيجانا خوشي ما برن لتركيا مثلا لغوري ولاتي خريب لغوري ولاتي اوروبا لغوري ولاتي امريكا يعني ولاتي كو بيش كتنه لبلي لتركيا هرتش لسر بشتا دكتوره يعني اليكاريه متننه ام بيجي مثلا ام بيجي بريطانيا ام بيجي لويدري اليكاري دكتوره هنا همشیره پسپور هنه وانا تف به دکتورا را پشتوانیا دکتورا دکن به هفدورا دشخلن به هفدورا لفو تفگری خو کار خو به هفدورا دکن لبری ملیم خابین لترکیه تنه هر دسته دکتور دای از باور دکن به پشتی وی تکنولوژی و کارو بار دکتورا و هندک به و هنکی کیم به چوا او اندی به روبوتا بجیم جهازا مشتیه artificial intelligence, machine learning, deep learning yani zekaya çekiri ya makina ferbuna makina ferbuna kur وقتی که وانا چه ببین از باور دکم و جهاز نو و چه ببین و جهاز دی و بیار بده کاب وینا خوشی را چه چتنه وقتی که نخوش سری خودی که و ماکینه وقتی که چاوی معینه بکن و ماکینه دی و بیار بده و بجا بیارا تانسونا چاوایه بویارا نخوشینا شکریه اوایا تداوی حوجه یا نه حوجه ده حوجه داریا وی به عملیات نه به عملیات ایوانا ته جهاز او بیار بده او کار دکتورا از باور دکم او حسام بکه و کیم بکه از باور وی اوای ادویژن وان جهازی که نو درین از باورم د نوا 5 ساله دا ایوان جهازا درین نتنی د قادا تندرستیه دا د قادا چهوا دا د قادان دا پیش ره ام چه بکن نکن ام خو بکن کوارجی او تکنولوژی او پیش ده هره ام سری خو وکا کو ام بکن بنی برفیجی او تکنولوژی پیش ده هره یعنی ویروس خود گهرینه ویروسا کرونا یا عولیان ها بکبنینه نه که هفدیه هر رو روز به روز مهمه سال به سال خود گهرینه میکروب دنه که یه باکتری یه نظام چه توانا تن گوهارتن دنیا ته گوهارتن دوی انسان جی به گوهارتن نگور وینا دوی ام بیشتر تف بگیرین و سما مست استخوازم جبر که هنی بحث هر چیزی بکن مجاری مجیگه لیکن مستم پرت کرده جواب بپرسم ما شخو بحث نخوشی سرکه کرن
tansiyona çava çiye mamosta peşen bebin. Tansiyona çava- Jibo ku gel betir fem kete temaşa var Beli. ama doğazın tişte usayin bebin. Tansiyona çava çiye tedavi avet. Valla yani zanyar ki Amerikî dibêje tansiyona çava dizekî bê hesû pize bê dengu benge Heya mejete. o haya meriv jêtine çav kortike. Ji sedî not. Lêberê tansiyonka çava heye em yê ku ji sedî de ew jî tesîra xwe de nîşan da. Çawa êşa çava çêdve, sorbûna çava çêdve, êşa serî çêdve, êşa dora çava çêdve, em bêjin Meydawî li hev dikeve serî wî dêşê vana zamanê xwe winda dikin diçin doktorê nörolojiyê doktorê daxiliyê vana zaman winda dikin lê belê viya vê tansiyona çava nê teşxîs kirin nava sê roja da çav kor dibe viya sedî dehe yê ku açiya wê em dibêjin ew ke tenge yanî Dîtin awî yanî mamosta. açiya navbera İrisû kornayê da açîkê heye yani ew heye em bêjin goşe wê derê ku teng ve nayê ava çav korpusîlyar em dibêjin ji wê derê ava çav çêdive ji wê derê wextê ku çêdive dertê derva wê ava çav çima korna bê rehke bê damare lens bê damare vê avê hem tonusa çav çêdike hem jî çav yê ku bê damarin wan xwe dike çi xwe dike têda oksijen heye têda vîtamîn heye xwe dike lê belê vê avê çawa dertê çawa çêdive wisa jî gere derê derva bikeve damarê sîstematîk yê ku dikiçin qelb gerevana wextê ku vê avê wextê ku dizikê çav da em dibêjin akız ömür dizikê çav da ew ku bimîne cî bimîne em bêjin weka ewa ku kanî vekî lawabo Beli. hative qetmandinê ew ê çawa ve wê avê wê derkeve derva bikevem mutfaqê bikevin odê di nêka wê her derê xera bike her tiştî wê xera bike ji ber vê yekê tansiyona çava ji sedî de ji xwe nexweş pê de hese wê here acîlê pêra hewceye tedawiya wî bikin ên ji sedî not nexweş nizane weka zanyarê Amerîkî gotiye dizekî bê dengu benge bê hesû pise yani çav kor dike bi roj me sal bi sal retînayê xera dike tûreyê optîkê xera dike kor dike lê belê haya nexweş jêtine ye hewce ye ê ku seriya çilî ve salê car ku di malbata wan da tansiyona çava heve ya jî em bêjin hevê ya jî derziyê steroîd bikarbîne ya jî em bêjin travma derbas kirive ya jî em bêjin mîgren pê ra heve yanî faktora rîskê pê ra hevin hewceyê salê carkî lê belê faktorê rîsk tinevin ji 3 sala carkî here tansiyona xwe yê çava bigire. Jibo ku em bêjin pirsgirêklerin ki tedawi avêjî heye ne Belê tedaviya wî bi dilopan bidin pêşî em dilopa didin ku bi dilopan nekin binê kontrola xwe em ameliyata wî dikin ez ameliyata tansiyona çava bi serfiraziyê dikim gelek baş derwas dibe. İnşallah bêjin kesê ku werin bal we bi şansın naxwe. Peki mamoste ziwabûna çava çi ye yani gelo jî bandora tesîra tansiyonê we gotiye av li wir kom dibe ava çava çima em bêjin dikê ziwabûna çava ziwabûna çava û tansiyona çava têkiliya wan bi hevdûtine bi rastî em bêjin çawa yani ziwabûna çava ew akız ömür di zikê çav de pişta îrîsê de ye li wê derê av çêdive dikeve qemera paşî tê dikeve qemera pêşî tansiyona çava ku wê derê da ew ka wî çê neve dernê derva li tansiyona çava çêdive ziwabûna çava bi rastî cuda ye têkiliya wî û viya bi hevdûtine ava çava wê avê têkiliya wî bi hevdûtine wextê ku ava çava ya kalîte ava çava tune ya jî ava çava ku pir ji derva ku nê ew kirin ziwabûna çava çêdive bi rastî çima çêdive wextê berê merivê pîr da û extiyar da çêdibû lê belê divan rojê divan salê paşî da bijî teknolojiyê smartphone yani telefonê aqilmend kompîter em bêjin pirtûk rojname kovar wextê ku pir meriv vana binêre ziwabûna çav ji vê gav pê da ê ciwan da jî çêdive. Yani bir gelek kesan heye em dibînin hema her tim destê wan de damlan jî dilop heye û dikin çavê xwe de. Dilopê çêkirî belê. Belê yani her tim dibêjin wele ziwabûna çava bimin re. Ev nexweşî ki berbela ve bawer.
از باور دکم وکا پاندمیکی چه بیل سرانسر جهانی چما جی ویاجی اوی کو مگو بری مروی پیر دا چید بو ویگا وقتی کو ام تماشام کرنا مل تلویزیونی لکم کامپیوتری لسمارت فونی یا جی پرتوکا کووارا روزنامه مش وقتی کو ام لوان تماشا دکن ام لوان دنیرن چاوی مد نقاندنا چاوی مه ام بجنج دقیق 5 جار دوه وقتی که ام جی خدا سکنه ام دلتشکی ننیرن دقیقه دا 15 جار نقاندنا چاوا چید و هر جار که نقاندنا چاوا چید و نایل چاو زواب و لوما چقا ام تشتکی بدقت که ام تماشا بکرن زوابونا چاو پرتر چید و بله بله ماموسته جغین زوابونا چاو میوپی چیه؟ میوپی او جوکا پاندمیکی سرانسر جهان براستی چه بیه ام بجوکا کره باشور وکا ژاپن وکا چین لودریج سدی نوت انسانا بونه میوب چما میوب هر تشت سر تکنولوژی وقتی که انسان وقتی که نوا دارو دارستانا وو لدروا وو لبرتاوی وو لچولا وو لبیارا وو لنوالا وو وان نخوشینی اوا چیند وون الویگا دی انسانا تدکی نوا چار دیوارا و لسر جهاز تکنولوژیک دخبتن لسر پرتوکا دخبتن پرتر نیز دوینن وقتی که نیزایی چید و چاب اندی دوریش بیرد که دوری ناوینه لوما یعنی میوپی بیا وکا پاندمیکی لسرانسر جهان مخابین ما مستجبر کرونا ویروس جدیدی ایدی گلک کس جماعی جدور و دخابتین و مخابن هر کسی لسر کامپیوتر کاری ما بویه اینترنت تلفن آنجی ام بیشتر کامپیوتر و گوگل یعنی افجین نخوشین چاپ هن جدا فلان درخواستن یان تاثیر چوال سر بله یعنی پرسات خوش یعنی ویا اوه کو مگو زوابونا چاوا چید و میوپی چید و ویا یکو پشتی کرونا کس در نکد در و لسر سوشال مدیا لسر ام بیشتر تلفن عقلمند لسر کامپیوتر لزیاجی کاریوی باریوی لسر کامپیوتر جیان تبو تلفن و بو کامپیوتر جبر وی یکی از باور دکم شخوصا میوپی زیاده تر چه بو و زوابونا چاف زیاده تر چه بو بله بله ماموسته پeki tiştek dişi mاموسته نخوشک دی باورد کم یا چاوایا زیده رöp de gotin açılmavi بله رöp چیه ام تخوازن وی هین ببین او تداویاوی چاوا تلکر ولا روب تشتكي اوجي تشتكي مهمه تشتكي جرينجا روب يعني رتينوباتيا بريماتوري وقتی که زاروكي که جديا خودوين بريا 13 هفته بله او كيلو وان يكو نيف يعني كيلو كي نيف كمتر و دوانا دا نخوشينا روبي زيادة تر چه دوه بري نخوشين روبا تنوون چما تکنولوژیا کو پیش نچون زاروکه کو زود هاتن دنیای بریا 13 هفته دا هاتن دنیای یا جه کیلووان کم وون کیلووان کمی یکو نیو کیلوی وون وانا دمرین وانا رحمت کرن وانا جیانا خو بردوام ند کرن اینا خوشینا روب چی چه ندوو لیبلی وگا کوهز چه بونه وگا ماکینه ونتیلاسیونه چه بونه یه اکسیژن دن یه اوکی دن لوما روب زیده بیه ای چوه یکو نخوشی که زاروکه که جدیا خود و هفته وی که میتزانی دنوا 40 هفته دا پیشتی 40 هفته دا تین دنیای بریا 13 هفته ورن دنیای کیلوان یکو نیو کیلو یکو نیو یعنی 1500 خرام کمتر و نخوشینا روب لوانا زیده تر تاثیر دکه ای چوا بکن وان زاروکا دوی کوم بکن بنی کنترولا چاوا کوورن جی کی کو روب معینا روپی دکن لودری معینا بکن مرکز مجیل نخوشخانه رهای زانقوا رهای یا زانگاه رهای لودری وکان نوا نه مرکز دایه از جه حواله خو دکتر علی شمشک اوجی از بریا کو از هاتم وای بین ششمه از هاتمه ودری و اوکی و مرکز الودری چکیه لترکیه نوا سرانسر ترکیه نوا نه مرکزه یعنی نقاش مد و کو وقتی کو جی تنه و کو ادرنه هلیکوپتری ورا بامل ودری ام تداویا وان بیت بپرسکریک او تکوز
ام دکن یعنی ام بیشن درزی ایجاب که ام درزی لی دکن لازر ایجاب که لازر دکن عملیات ایجاب که ام عملیات دکن ام هر تشتی لوی درید کن یعنی آوندکه تروتجیه اکیبا ما هر تشتی دکه یعنی نخوشکی روپی وره و داری به چی ایجاب دکل و درید دبه ام جی رایداری اونیورسا خو رایداری دولتی را ام سپاسدارن کجبوی مرکز که اوا نخوشخانه رهایی چه کنه گلک سپاسدارم بله راستی لهرمه تشتنوستا پر حوجنا بره انسان ندکانه دکتور تونه بون حیاتو تداوی بله کو وانا نیم تداوی کرن وانا نیم بعینه کرن تشخیصا زو چینه و وانا کوردون لامریکا دویمین نخوشینا کوربون اوروپی لامریکا از باور کم ترکیه جوسایه یعنی چوا یعنی استاتستیکی چه نبیه اکوتوانا دکاریت و کوربونت آستنگیا و کوربونت دست دکتورا ده دست تدایه تشخیصا زود ده دو وقتی وانا تشخیصا خو زو بکی تداویا وی بکی کوربون چه نه وقت کوربونش هولی رات کی لنه حیفه وان زارو که هیچ چوچک لپیشیا وان 7 ساله 8 ساله نه حیفه کو ام وان زاروکا ام قازانش نکن دبکو وان زاروکا ببین دکتر ببین اندزیار ببین پارلمانتر پیش روزا منه بله یعنی جبر وی دوی زاروک خود ما هیچ بچوک تداوی و وان ببین بدن کنترل گرین جاوی و ام بجن دنانی و هر پرسکری که تونه علاج وانده و باشتر به بگم ما مستو بحث عملیات کر ما هیپرمیوپ بحث نکر است خوازم هیپرمیوپی بپرسم هیپرمتروپ هیپرمتروپ نشاش نویسندی باید کن و لازر عملیات لازری گله کس تفسیر دکن و گله کس بجن نا باش نینه جاره کدی چاو نمراوی مزنده به وانجیم بله هیپرمتروپ آسیگمات وانا تف یعنی قصور رفرکسیون هم دویجن کیماسی رفرکسیون وقتی که ام بیجن رونایی خو نگی جینه ما بریا برنامه دا ما نشان دا که خو نگی نفوه رتینای تیریش یعنی شوق طاف خو نگی نوی داری دوام یوب کو هر رونایی خو جرتینای درباز که هر ویالی ویاد و هیپرمتروپ دو کورنا دا پرسکریک هوه دو آسیگمات یا پرسکریک زیده هوه دو کراتوکونوس کراتوکونوس یه اوجی که اونزانن که ام تداویات دیریجه تاوید کن ام ریبوفلاوین ام ویتامین دکن ام وی نخوشینه ددن سکناندن راوستاندن وی نخوشینه به ویاوای چه دوه ایوان هیپرمتروپ میوپ وقتی که زاروک هیپ چوچک ون حوجه داریا وان برچاف که هوه براستی هم برچاف که ددن وان یکو میوپ فهم دوجن پر لهندر نسکنه دروا هر بر تاوی هر بر روژه هر نوا دارو دارستانا هر لیسکا خوب دروا بلیزه لهندر لسر کمپیوتره لسر سمارت فونه یعنی تلفون عقلمند لسر پرتوکا پر نسکنه دروا بنیره دوری بنیره که میوپی چه نوه ایوانا کینگ لازر دون لازر چیه؟ اگزایمر لازر کو ام دیویژن کش برچاف که خلاص بن واناجی وقتی که نماره وان درجه وان به راوستاندن به سکناندن بخو یعنی افجی کیجا ساله 22 سالی 23 سالی 25 سالی دوان سالا دا حتی 18 سالی پر زیده دوه 18 سالی 25 سالی دا هیدی سیده دوه جسدی نوتو نه 25 سالی و دا اندی زیده نوه دوه که ام لازره بکن 25 سالی هم لازره بکن که وقتی هم بریا 25 سالی بکن اوه که وگو اوه دیسا نماره زیده وه دیسا حوجه دریا وان بلازره هوه چما امزو بکن هیر نماره ناتیا سکناندن نماره ناتیا سکناندن لازر بوه یعنی اوه دیسا میوپیا هیپرمتروپی آسیگماتی چه وه جبر وه که یعنی حوجه حتی 25 سالی ام بسکنن یا جه ام سال کی بسکنن کام نماره بریا سالی بنیرن پشتی سالی بنیرن کاد نوبرا سال کی دا وی نماره زیده بیه یا زیده نبیه وقتی که سکنی و وی نماره ام دیسا کارن او سابقن لیبری بریا 22 سالی 23 سالی به میسوگری از وی عملیات توصیه ناکم او لازری از توصیه ناکم بله به ماموسته بگی عملیات جبو زاروکاز ام بجن مزنا اختیار جداهی اوی هی ماموسته لگور عمل فلان دگهری لکی عملیات لازری عملیات لازری جغینی نمره یعنی ام بجن عمر باندور عمر لسره بله ویگا تشتکی خوش ویگا ام وی لازری کجبوی برچاف کی خلاص ببین
جنوا 25 حتی 35 بل دبه که حتی 40 لبلی 40 و سریا 40 دا وقتی که لازر به وی مری مثلا بجم میوپه ام وی مری وی میوپه یا ویژن که میوپه که بچلی عملیات بکن اینجا و نیزی نوینه جبر ویه که ام ویژن لنس عقلمند ام لنسا وی دستینن لنسا وی ناتورال او وی خوزا ام دستینن لنسا کا چیکری یا artificial یا artificial ام دکن زکی چاوات لنسی عقلمند هم دوری دوینه هم نیزی دوینه یعنی ام سریا چلی از لازر توصیه نکم لازر کجا لازر کو برچاف که خلاص بونا برچاف که هلبت لازر دنی کجا هنه مثلا ام جبوی تانسیون چاوام لازر کن ام دوی داری دا ایریسه دا ام شواکی ودکن که آکوز همر ده کامرا پاشی دا ورک بکوه کامرا پیشی که دوی داری حفظ نوه لوی داری آو در باس و که لوی داری تانسیون زیدن نوه خیلی ویا ام یک نخوشینا شکر بون رای ام رتینا وی گواد نکان نشان دا ام رتینا ام لازر دکن ام دامار نو ام دامار وانه که هی نو چه بونو وان دامار زخم نا وان دامار که وازو اندوتلیال گروف فاکتور وقتی که اسکمی چه دوه وقتی که خواه ناچه نای سیرکولاسیون ها خواه نیچه ناوه نخوشین شکر بوان را هوه وقتی رتینا وان که بینه باندورا شکر وقتی نخوشین روپه بوان را هون وقتی اسکمی لوی داره چه دوه ره و ره که چه نون لوی داره دامار نو چه دوه لیوان دامارا نزخمن وان دامارا توشوموشونه یعنی وان دامارا وظیفه خوب جین ناینن دمکا کرتا وان دامارا دتاقن و خواه که وزگه چاپ ام وانا چاوات کن ام وانا جی ام لازر دکن یعنی یه روپه یه نخوشینا شکل واند خه یا دامار تیخت ماندن یعنی لازر جدا جوره لازری هنه لگوری نخوش ام لازری بکارتینن بله ما مستوى بحث نخوشی شکر کر نخوشی شکر بلا هیچ چه بنج بو کتی جانت به شکر لچاوی مخبستیه بله نظام ادی دیتنا واقعیم دبی خودنه که هنکس چاوی وان بیجن کور دبی جبو کوریل بر به وری گرتن بلا هیچ چه بن نخوشی شکر والله شخو از جبري حتى فيغا من تزامج لسر نخوش تيكليا شكرو چاوه از من خلاتكي لأوروبا ستن لسر تيكليا شكرو او چاو من خلاتكي ستن ناف نتوي بالي خيني فيا از يعني شغل خباطي من لسر چاو تيكليا شكرو چاو پرهنه از وصابيجم شکر و سناوی خوشت دیگه نوسا خانم ما ادیبه وقتی که نری ناوی شکر خوشه لی شیرینه شکر شیرینه وقتی که یک لی شکر وسا شیرینینه دامارا دا وسا شیرین ناسکنه ناوی شیرینه بله وقتی که ام بیجن یا شکر چوا چه دوه انسولین ام بیجن تیپا یکی انسولین کمه شکر یعنی گلوکوز ناکه هجرا چه دوه یا جی انسولین هیه باندورا انسولین لسر شکر گلیکوز نکاره بکه هجرا چواد و بی شکر نوا خوینه داد مینه ده نوا خوینه ده که لنسه ده که رتینای زرار ده هر داره زرار ده هر داره ده دل ده گرچکا ده چرم ده چعف بتایبتی ده چعف ای وقتی که شکری مرف زیدت و ده نوا سال که ده باندورا ویل سر چعف سر گرچکا ناکه و دم بشه نوا 10 ساله دا هیدی روز مهمه زرار خسار سر چعف چید که و یعنی چعف حتی کرد که چوا گاوا کم میگه گو قطرا که چید که تانسیون چعفا چید که اپتیک لسر توره اپتیک وی خراد که و رتینوپاتی یه مهم ماکولوپاتی وانا تب وقتی که وانا خراد که چه دوه اسکمی چه دوه یعنی اکسیژن نای دانو نای استندن ده نوا هجرا دا دوکو یعنی اندام چاویه رتینای چه که ویژا اکسیژن تنه وازو اندوتلیا گروف فاکتور ماده که یه ویژا که اکسیژن تنه ویا زیده دوه و ره که نو ازراف زخم نینن وانا چید کن و وانا ده تاقن خواهی که به چاو و چاو کرد و هیدی دوی چاوا بکن اما ویا لازر بکن
me derziye luan xın. Edvejim he viya he nat ve merhale em peşi lê bigirin. Em ê çawa peşi lê bigirin. Wextê ku şekerê me çêbû, em peşi kilo bidin. Em li ser em sporê bikin. Em xwarin û vexwarina xwe miqatebin. Alkol bikar neynin. Çixarê bikar neynin. Xwarin û vexwarina xwe bi li gorî diyetisyena em vana bi cî bînin. Xeyni viya anemi heve, bêxweynî heve, xweyna xwe ew bikin. Stres heve, stresê bikin binê kontrolê. Wextê ku derman damem, van dermanê xwe bi rêk û pêk bikar bînin, viya zor girîng e. Yani min şekerêm çêbû, ez çûm ba doktorê xwe daxiliyê, ya jî doktorê xwe endokrinê derman damin, ez herim malê. Na, şeker her ro bipîvin, ka şeker çi ye? Ka şeker zêde ye ya kêm e? Çi ka şeker zêde ve avqa bandora xwe neyînî li ser gür çika. Li ser dil, li ser çerm, li ser damara, li ser tûreya, li ser çav dide nîşandan. Belê mamoste. Nexweşiya ser nokta tê gotin te dî an jî em bêjin nokteyên zer cana ber çavê me re diçin û tên wisa em dibêjin wela çavê me tiştine zer xuya dikin. Ev nexweşiyeke çawa ye. Ez bawer dikim nexweşîna ya dibêjin sarı nokta hastalıkên bi Tirkî dibêjin. Nokta zer a çava ya jî dejenerasyona makulayê girêdana wan bi emr ra. İnsanê ku emrê wî zêde dibe makula ciyê ku sedî not berpirsyarê dîtinê ye li wê derê pirskirêk çêdibe. Av dikeve zikê navbera retînayê, av dikeve binê retînayê, retîna xera dibe. Wextê ku tiştekî ewa çê bibe, em van nexweşê xwe em de ku av têda heve, xweyn têda heve, em derziya li wan dikin. Ku ew tineve zûwa ve em dibêjin vîtamînê xwe bi rêk û pêk bikar bînin. Çawa van însana ew ê çawa bikin ne tenê wextê di pîrîtiyê da wextê emrê wan zêde bibe di berê da fêkiyê xwe zerzewatê xwe em bêjin sebzê xwe vana bi rêk û pêk bikar bînin. Yani wextê em bêjin demsalê, fêkiyê demsalî, fêkiyê em bêjin sebzê demsalî vana bikar bînin, vana bixwin. Vêga mesela em bêjin çê ye, zebeş heye, petêx heye, xiyar heye, bejik heye, firingî heye, em bêjin mexdenûs heye, îsot hene. Vana her ro her cûre vana bikar bîne. Tiştê mühîm min negot tirî. Tirî pir di nava wî de resveratrol heye maddekî resveratrol. Rez jî dizanî rez yani ciyê ku tirî çêdibe baxçê tirî. Resveratrol. Yani jûr hatiye acaba navê mamoste. Ez bawer dikim. Ev jî ji kurmancî hatiye ji navras filan dibêjin. Resveratrol maddekî di nava tirî da ye, di nava dimsê da ye, di nava bastêk da ye, di nava em bêjin meşlûra da ye. Vî maddeyî pir feyda wî çavra heye. Xeynî viya em bêjin gizêr, xeynî viya em bêjin masî, xeynî viya em bêjin şînayî. Tiştê dinê ka yani çi tiştê xwezayî heve meriv wana her ro bixwe ez bawer dikim ew ê tenduristiya çav zêdetir baş ve çêtir baş bibe. Çav ez bawerim tişta herî giring ala şeme yani ji xwe her deverê me giring e lê çav dema em nebînin mamoste bi rastî pirsgirêkek mezna xwe de alîkarê ên wisa bê em bêjin. Katarakt çi ye mamoste? Katarakt ava spî ku dibêjin bi di nava gel da lensa insan heye, lensa insan lens di zikê çav da ye. Wextê ku di wê derê da pirsgirêk çê bibe em bêjin dive weka perde ku tu wî nestînî lenseka çêkirî nekî zikê çav dîtin çêna ve. Yani dive ku berpisyarê vê qatarakê dive ku nexweşîna şekir ve, dive travma ve, dive bikaranîna kortîzon ve, dive ku tiştê dinê ka ve, tiştê em bêjin weka ku nexweşînê endokrînê tiştê dinê ka hevin, xeynî viya jî dive ku berpisyarê viya pîrîtî ve. İnsankê pîr jî wextê ku pîr dibe nexweşîna qatarakê lê çêdibe. Wextê ku vêga lêbelê di van salê da wî da lensê cûre çêbûne, lensê aqilmend çêbûne. Wextê ku em lens dikin zikê çava nexweş hem dûrî divîne hem nêzî divîne bê pirsgirêk. Yani berê bi rastîn beriya
10 سالا وان لنسا تنبون وقتی که من لنس دکرز که چاف یا جامر یا جی حرمت چی دیدی پیشی آخو تنه دیدی نیز ندی حوجه داریا وان برچاف کن نیز بو لیبلی لنسی وسا درکتنه یه عقلمند وقتی که ام دکن چاف هم نیزی دوینه هم دوری دوینه وکا که هین نوش دیا خدا بوه ev jî tenduristî teknolojiya ku pêş dikeve di tenduristiyê de çiqas baş e carek edî nîşanî me didê em bêjin we gelekî behsa lensa kir lensê aqilmend ez didênim aliyekî ji xwe fêdiyê wan hene ev lensê normal mamoste evê ku dediyem ji eczexana ji cem optîk firoşan dikirin min jî demekê bikartanîn gelo zirarê wê hene dedî dibe retînayê zirav dikin piştrê ameliyata korneayê biborin rastî رتینا پشت چاوه راست میشاش گفت ببرن ام وانا زراری و چاوا ام بحث بکن یعنی دما تشتک دکوی بنوی ده چاوجی پرت شیا راست والله بالراستی یعنی تavsiye بکن نکن بله دنوا گلداو یا پرت بکاران یعنی پرت دنوا keçke juan da pırte jibu kozmetik bele jibu kozmetik yani bir rasti az usa bejim haskin çavi wan şim ve kesk ve nizam em bejin rengi ve em bejin gri ve gawr ve yani rengi juda hasdikin li bele az usa karim em temaşavan me hejara ye aziz raz awa karim bejim çavi me devek qimeta çavi me le rojalata navi دبکل الولايات متنوع لبلی وقتی که هری نوا دروا چون نوا دروا از چون اروپا چاوی وان تزانی خانم ادیبه چاوی وان تفشین وون کسک وون چوا جدا رنگ به رنگ وون لی چاوی من قهوه رنگی وو وان پرتر چاوی من هست که چقا چاوی تا خوش که چقا دلاله یعنی چاوی مل با وان قیمت ایوانجیل با ما یعنی تشکیل کدری هندک و او پرتر برومته بقیمته جبر ویه که از اواد ویجم وقتی که لنسا بکارانین پر ندن سکنن وقتی که ام بیجن راندوو کونه یا جی کونه دعوت که هیه ام بیجن او که هیه جی که تشتکی تایبت هیه مگوت هفدیتنک وان هیه هفدیتن کوان هیه دبکو مثلا ساعت کی 2 ساعت 3 ساعت لیبلی وی لنسی بشه وقتی رازن لی که لنسی قالیته دار نیون وقتی که تکن چاف حوجه هی بریا ماکیاجی تکن چاپ پشتی وی درخن مکیاج خو او بکن بشب نمینه پرد سر چاپ دا جانا هنک نخوشم تیم با من چاوی اون سور بیه چاوی اون خرابیه دیتنا اون هاتیه کم کرن لیبلی وی لنسی دیس هاتیه سکناندن لنوا چاپ دا وقتی کو چاپ سور بونا چاپ چه بو پرسکری کته دیتنا چاپ دنا دمکا کرتا حوجه وی لنسی درخن او هرن سر دکتر خو چاوا سر دکتر خو چاوا بدن یعنی لنس تشتگی جانا هنک جی انسان هنج بوی برچاف که ندم برچاوی خو لنس بکارتینی بوی دیتنی بله او جین لنس بماها هنه یه هفتانه هنه یه روزانه هنه بله یعنی وانا وقتی که برای کوپیک بکار بینن مقاطع میکروبا دستی خو بشون وقتی که تکن چاوی خو وقتی درخن تکن سولوسیون وان پاکش بکن از باورد که ما پرسکریک چه نولی بله پرورداوی نسینن اما توشو موشو لنسا بکار بینن yani enjamiwi pergranın çav korbuna çavji debekuçe ve retin yani korna mikro keratit emdvejin vakti keratit çe ve carheye tedaviya wi zor hatta korbuna çavaji çe ve loma emdvejin xoşi xurat vejin maqatevin vakti ku lens bikaranin diqata xo bikin bala xo bidin seri bal bikşinin nexweşîn nekeve qorna we belê. Bê mamoste keratî konusu çi ye? Lewra ev nexweşî zehf nayê zanîn lê hêdî ez dibihîsim bi gelek kesan re derdikeve ev nexweşî dema jî dayîkbûnê heye yan piştre çê dibe ev nexweşiyeke çawa ye? Wala nexweşîna keratokonusê welatê ku germ in tavayî tûje toz û duman û alerjî polen ku vana zêdetir hene xurandina çawa çê ve o genetîka از باور دکم خو لگوری genetike مثلا بیشن چما دهنه کدا کرد ام تف ولات گرم دانه ام تف ولات آلرژی دا ام تف نوا چیچک و گلیستان دانه بله چما تاثیراوی چما سرمچینا و چما yani bandora genetike jiye وقتی کو قرنا و نساخلم و چوایه ام بیشن قرنا مه تو
گوگا فوتبولی تتکی دالی یا ت زبش تکی دالی زبش کی گلوورک یا پتیخا گلوورک تتکی دالی ام بجن قرنامه وسابه اما این پیشیا خو قرنامه وسا گلوورک و ای کراتوکونوسا ای کراتوکونوس قرنا وان جبرکو ضعیفه وکا هیکه هیک وسا پیش داته وکا دو وکا بالونه وسا فتقه چوایه بله قرنا شواکا چاو کم دویژن یا نقلا چاو وقتی کو دویژن او قرنایه نقلا چاو یا قرنایه وقتی کو ضعیف بیون د قرنای دا هوا وکا کو بینا کی دا کولونی وی نساخلم بن حسنی وی باش نکرن و بینای رونه قرنا جی تشتکی وسایه یعنی امبیژن چاتیا وکا چاتیا چاوه وکا بانا چاوه وقتی که دوی داری دا پسکری که دفتقه و کراتوکونوس شده وان انسانا حوجه ام دنوا yani kinge çev ve vakti ku tişteki ditine onda perskrek çebu vakti ku teşhisa keratokonusi hata kirenem topografi em teşhisa uydikin vakti ku çebu havceye em van insana em bikin bine takip axo em o ku zedebun çebi vet keratokonusta havceye direce tavi tedaviyawi yani ışın tedavisi tedaviya ışına ku dvejin o riboflavin ya vitamine behevduram dikin ku em nailin keratokonus گشتانا پیشکتنا کراتوکونوسی کو چیوم راوستنا وی چیت کن راوستنا کراتوکونوسی چیت کم نایلن کو پیش بکوه بله بله ماموسته پکی تنبلیه چاو ام بجن چیه مهنه که وستان دست دزانم لی نه ام دخوازن تماشاوانی ما بهتر هین ببین لورا نخوشین چاو براستی گلگی گرن والله اجی به هیجان و کلجانم از چوا از معرف کی اوامه کو از حزت کم از پرورده از نتنی به خواندوان خورا به نخوشی خورا یه تماشان وانی می کو تماشا کن تماشان وانی می عزیز یه ترته کردی یا یه سران یه دنیکا از حس دکم که از وان به پرورده بکم که از علم د مرکزی دا علم بزانبون از وان هیم بکم که تشتی چوت نکن تشتی نراست بجینین که تندرستی او اکونجی زانن تشتکی مهمه گرینگه اجی براستی از به هیجان و کلجان از دا آخوام از حز دکم که از تماشاوان خوی عزیز وان پرورده بکن دا آلی نخوشین چهوادا ما مستمگلی که سپاسی کن لورا به طایبتی کسی نیختیار دماده چند دکترا به زمانه که دیدم داخل باش فهم جینا کن از باورم ایرو تماشاوان ما همیان دیو باوی ما به طایبتی تدید به که افچه به جمره بجه ایرو همیان به زمان کردی کرمانجی نخوشین چهوا فهم کردن والا براستی اجیز گلک سپا اجی کیف خوش بوم از یعنی کو انسانی که به ترکی نظام وم به کردی که ما تماشا دکن که زمانی ما فهم بکن لگوری ویر لو تفجرا خو بجیوینن از جبرویه که اجی کیف خوش بوم از بارم ایرو شونده و بهتر لچاوی خو مقاطب ایرو فهم کردن جد پسپوره کی جد دکتوره کی ماموسته ما یاردمچی دوچنته براسیل زانگی درسی داده خونده کاران زارو که و ببینه دکتور چاوا او قاسیج زانه و به زمانی که کرمانجی جوره دبیجه کرم کن لیگو داری بکن البنده پرسیو من بالا خداوان ماموسته ما بحثا تنبل بونا چاف کر او چیه او نخوشیه که چاوه سبب تنبلیه چاواجی به راستی زیده هنه یعنی چوا بی انسان کی وقتی که وره دنیای ام بجن چاف کی وی ساغلم ایدنی کم میوب هیپرمتروب آسیگمات وی انسانی وی زاروکیه وی کیجا چاوی خوب کار بینه وی چاوی خوی ساغلم ای بکار بینه وی چاوی دنکاوی بکار نینه خیلی ویا چاف شاشی د چاف کی دا هیه دیه دنکا داتنه یعنی ویاجی چاوی ایکو چاف شاشی وی چاوی کو چاف شاشی تدایه اوجی تنبل دوه خیلی ویا دا کتنا قاپاخ چاوا وقتی که قاپاخ چاف جی دا کت و پوپیلی یعنی بیبیک چاوا گرته و دیسا تنبلی چه دوه خیلی ویا ام بیجن تمر که هوه یعنی ام بیجن تشتکی دنکا هوه دیسا دوه که تنبلیا چاوا چه و خیلی ویا گلوکوما زکماکی کاتاراکا زکماکی که وانا دم خدا نین عملیات کرن دیسا تنبلیا چاوا چه دوه وانا چوا ده نوبرا کیجا سالی دا نوبرا سالا سفری دا وقتی که هین نوتین حتی 8 نهادا دوه مرف تشخیصا وانا بکه بوارا میوپی هیپرمتروپی آستیگمات کاتاراک گلوکوم دا کتنا قاپاخ چاوا یا جی
çavşaşi ku heve tespita wî bikin ku li gorî vîya tedawiya wî bicîwînin yani çawa tedawî çawa çavê saxlem bigirin êdinê ka çi bike boyaxa çêbike resma çêbike wêna çêbike temaşekirina xêze fîlim rêze fîlim bike temaşekirina kompîtera smartphona Yani ji bo bike ku hîn ku ji bêne bûna vî semaxiste. çavê tembel ew jî dîtinê hîn bive ew jî were seviya çavê saxlem wextê ku em viya bikin van çava saxlem dibin belê yani tembeliya çava jî mühîm e car heye çavşaşiyên bêjin heve daketina çava ye ya yêdinê ka hevin divê ku tespîtayî bêkirin lê belê carna zarok tên bame 18 salî ne 20 salî ne di çavkî de em bêjin saxleme êdinê ka da dereca wî di do ye sê ye ya hipermetrope ya miyope ya asîmate çawa divê vî çavê xwe bikartîne viya bikar nayne çima viya şolî ji ber ku viya şolî divîne hertim viya bikartîne tê 18 salî tê 20 salî bame vîja mamose ez bi vî çavî navînim ez viya divînim divê wextê ku van zaroka hêl ber sînga diya xwe vin vana teşhîsa wan bêkirin û ew ka wan ku wan ra nexweşîn heye tune di van emrê çûçik da wextê hê 3 salî ne 4 salî ne vana bê tespîtkirin li gorî vê nexweşînê tedawiya wî bêkirin ez bawerim em ê wisa mikarin pêş li ber tembeliya çava bikin. Bê mamoste ji rihayê temaşevanekî me hêja heye Mehmet Tuncel her tim ji me re peyama dişêne pirsek ji we kiriye dibêje ez cotkarim û em garis diçinin dema em diçinin jî her tim toz dikeve çavê me de ev zirara wê heye Antoneye gotiye û gelek silav ji were şiyandine ew jî li rihayê ez bawerim îropêde tê herê ba mamosteyê me em pirsayî bibersivînin kesên cotkar ji xeyên wisa jî dema tişt dikevine çavê me bi rastî em bişaşî derdikin ez bawerim bêyî ku em zirarê bidin çavê xwe em midaxaleyek çawa bikin. Belê vala bi rastî ya pirseka pir xweş bû ez jî gelek kêf xweş bûm em jî spasiyê xwe jê ra dişînin silav û rêz ji temaşevanê me ra erê ji reha silav û rêzê xwe ji rehayê ra dişînim ji hevalê xwe ra dişînim ji hevalê xwe doktorê çava ra ji aystanê xwe ra ji hemşîreyê xwe ra ji hevalê hûgirê xwe wê derê te ra ê ku bi me ra xizmetê dikin ji milletê me ra xizmetê dikin bi me ra piştvaniyê bi me ra dikin em ji teva ra silav û rêzê xwe bi rastiyê em dişînin belê viya te tiştekî yanî vî nexweşê me belê pirseka pir xweş pirs kir yanî wextê ku maddekî biyan bikeve çav em ê çawa bikin em ê bi avê pir zêde bi avê bişon avê bişon ku wî maddeyê biyan dive ku derê derva dive ku viya toz ve dive viya xwelî ve dive viya qûm ve dive viya ku asîd ve dive ku viya kils ve dive viya alçî ve dive ku viya maddekî ku çi bê aqilê we yani yê ron yê tîr ya jem bêjin yê hişk kîja madde dibe birav ve bi avê pir zêde bişon ku wextê ku însankî wextê maddekî biyan kete çavî ku bi ava zêde em têkin satilkî û hêdî çavî bişon qapaxî vegerînin têkin yani bila însan netirse bi avê ku meriv çav bişo tirsa wî dibê tune ve yani feyda me tizanî ji doktorkî çava doktorkî bi nav û deng çi qal dinyayê doktorkî nav û deng hevel dinyayê ew ê wê feydê ew ê vê feyda avê ew ê çêtir ji her tiştî çêtir ve ez wî wisa karim ez ji we re bêjim yani pir zor girîng e bi avê ku em bişon belê Belê mamoste herî dawî me behsa şaşîbûnê kir lê em pir li ser nesekinin ew jî nexweşek di nav gel de zêde ye tedaviya wê çawa tê kirin bi rastî ev têr baş kirin yan jî tedî bi taybetî weka got jin em ji piçek ji xweşikbûnê jî hez dikin em fedî dikin dema rewşek û sahibê tedaviya wê çawa tê kir wala bi rastî wextê çavşaşî wextê ku zarok tên ba min dibe ku çavşaşî yani di nava gel da tiştekî çewt heye tamamê çavşaşiya bi emeliyatê nîne hinek bi berçavkan e hinek bi tedaviyê em bêjin dinêkan e yê mühîm ew e em teşhîsa xwe dikin kav ya hewcedariya wî bi emeliyatê ya bi berçavkê ya mesela roja îniyê
بدیا کو از ورم ورا بله. مسیح نخوشی خو ما عملیات کرد ده حفظ نخوشینا شاشی یه زکماکی بوان راه بو وقت هیچ دیا خورا بونه نبونه هم جوانا رد فريجن انفانتيل ازوتروبيا براستی وان عملیاتا هنکی زحمتن هنکی زورن ما عملیاتا وی کرد بسرکفتن در باس بو بله یعنی از کارم آوا بیجم وقتی که چاف شاشی بز انسان راهوه هنکی عیب دکن شرم دکن وقتی که هر مکتبی دبیستانا و هر زانقویا هر نوا انسانا هر نوا مارکت داوستندن جیا و جیه دنیکا دبیستانا شرم دکن که وصا او دکن دمیجی اوندا در باس و وکا که تمام انسان الوان دنیره هلو تشکی وسطنه مثلا نخوش کام من هفو که چکی هفو لفارقین من وقتی که از پشتی زانقویا دیجله الو چون وداره من خدمت خوی مجبوری لوداره کر که چک هاتا با من چاوی شاش فو وسا کتفو نوا فکر و رمان حسو گمان ترسو خوف خم و خیال که چک وسا درونیا ویش بله درونیا ویش خراب وی نخوشینا پسیکولوژیک هم بیشتر مکافی چه بود. مچاوی راست کرد مدی هاتا با من زوجیه بکچکی را به همه زوجه هاتا با من گو مامو ستزانی چه گو والله بالله خدای دیامونو باوی من یه چارایی تجربه من یعنی کچک زانی ندگو سبیه من یه چاره ندگو میره من یه چاره ای چاره از ووم براستی و دکتری که مرف باش بکه دنابرا مرفو خدای دایه زانی یعنی از وسا از باور دکم مثلا هناك نخوشتين با من از وقتی که لأوكيفم لقرسيفم الانيفرسا قاف قاسيفم لودري بروفيسور كي اوكي بروفيسور كي veterineri hata با من عملیاتا یکر 20 سال بری لانقره بوو لبلی راس نبوو من کر من چاوی وکر من دی کو دوان سندروم یعنی قاسیوی پر سرتون نخواشین کا پر زحمت من مگوزی کا چوا بکم موسا عملیات کیجی بوو مگوزی کا چوا بکم من پشتی عملیات یکر چاوی راس بو ایدنی کا مثلا یک راه یجی مکر دجارا عملیات بیه یک مل دیاربکر عملیات کریه هاتا با من دی سال رهای من عملیات کر یعنی بویه راست نکرنه یک نخوشخانه که طایبت خصوصی لسرانسر ترکیه خصوصیه کر راست نبو و هاتا با من مکر جار هی هنک عملیاتا والله مثلا حوالی من جمرات ویژن آیستانه من ویژن ماموسته چوا ویاتا راست کر ادویجم خدای راست کرد یعنی جار هیه نیت باش بده از باورم نیت گرینگ مارادونا وقتی که گوگی به دست خو آویت و قاله دگو که تا چوا اوسا کرد که حاکم ندی وی گوگی گو ویا دست خدای وو دست خدای وو گوگی آویت زکی قاله وقتی مارادونا وقتی فوتبالیست و بری بله جانا اجی دویجم خدای یعنی خدا نشه و روزا وقتی که بمرف راوه عملیات مروجی بسر کفتن در باستن جانا دویجم چه نکریه ویا خدای چه کریه یعنی جانا هنک عملیات اوسا چه دوین جانا پر زحمت خویاد کنی و گفت تعالی بله جا راست و مروجی نخوشه مرو وقتی دل شاد و بختوار دوین اجی دل شاد و بختوار دوین براستی والله راست لو رجع وكما قلت قالك كرينجا نخوشيا اوفيت مامسته belki مشاش نقول به نه راسته او بکره چه دی به ام نخوشی والله وی نخوشینه جی نخوشی چاوایم برتر ام بجن تکلیای بگنه تکرایه سببی جانات نه جانا سببی ام بجن به یه نخوشینه روماتیزمای چه دوین وکا آنکلوزان سپوندیلیتو و رایتر سندروم و تشتیدنه که وکا بهجت وکا سارکویدوز نخوشینه اوا اوییت چه دکن چوا چه دکه میکروبا ستریل یعنی ام بجن هجره کمن قمرا پیشی قمرا پاشی ویتروسی رتینایت کبنی تاثیر خو وقتی که معرف تثبیت اوییت نکه جعف کرد و براستی دوام سال داویدا استرس جدیدتر چه و استرس هم بیشن اکونومیک استرس دنیکا نوا مالباتی یه جیانه یه او کرونا تزانی سرانسر دنیای دا پرسکری که زیاده چه بونه حرب و ام بیشن تشتی نخواش
ام تف تماشا دکن لسرانسر جهانی بگمان ملت جی دکه و بینه وان تاثیر وان وینه دیمن نخوش و سترس چید ولی انسانا و نخوشینا اوید داد که حاله براستی نخوشینا اوید کو وقتی که زمان خدا نه تشخیص کرن تداوی او نه کرن افجی باندورا نینی لسر چاف چید که چاف حتی قربون جید که براستی مل راحه جی موی بشه موکر نخوشی اویده اویگا از به شخص خو از نخوشی اویده تیم بامن خیلی پدیاتریک افتالمولوژی و استرابیسموس یه چافشاشی و زاروکا از نخوش اویت جنینرم موی بشه جی وکر از هیوی دارم پشتی ویگا املوان نخوش خوی رحای و لهاوی دور رحای ایکو نخوشین اویت بوان رهنه ورم بامه میچاره سریع وان بسرفرازی و سربلندی می بکن انشالله. بله ما وقت منه مالی از کرتاسی هری داوی پرسه که جواب بکم دعالی تندرستی ده بتایبت توریسم تندرستی ترکیه پر باشه اونجی لیدر و ولت اون مانه دعالی چاوده تندرستی چاو از فازم بپرسم هم دعالی تکنولوژی و هم دعالی دکتر نور و گلو دنابرا ترکیه و ایور چه فرقیه نرینه و بچکم و بگیرن پاشه جمعی خاطر جواب. بله یعنی وگا که اوه که وگو توریسم دا تندرستی توریسم چه بیه اکو ترکیه نه باش بیا و چمال ولات بیان او باطنا ورا عملیات بفونا براستی نوبرا مواندا تجداتی تنه یعنی وگا مورفیلد آی هاسپیتال یعنی نخوشخانه چاوا یا مورفیتل یا لندنه الودر جی شغلیم از هنکی الودر دربا من شغلاندنا مچه بو نخوشخانه که به ناو دنگل سراسر جهان هم لودریه هم دبایه ده نخوشخانه وان هیه مورفیلد آی هاسپیتال لودری چه عملیات دوین وگال نخوشخانه رحایج این عملیات دوه بگمان تکنولوژی ما عینیه جهازی ما عینیه هر تشتی ما عینیه لبلی جداتی تزانی چیه لودری وان عملیاتا زیده نه پریوی زیده یه عملیاتی وی بهانه الورا ارزانه لترکیه ارزانه خیلی ویا لودری نخوش ریز ددن نشاندان لهمبری دکتورا لهمبری همشیرا لهمبری پرسونلا لیلورا او ریز تنه او حرمت تنه یعنی نوا هنک نخوش دا بله شدت على دیجی تندرستی هلی هری داوی ریزک نامه کات وشاندن ماموسته درباره خباتکارین تندرستی ده فارتین کجا وشان ایدی کسین کو ام بجن توندی بکن و جزای گرام بخون از انشالله از هیوی دارم خیلی ویا لوه داره مثلا بجن لسر چاف دوار زانستی دا شغل و خبات مزن هنه لی مخابین الولات ما و تنی شغل و خبات قلینیسیانیه یه نخوشخانه هنه لی بلی لسری ام بیجن یه مشکا لسر کیروشکا لسر تشتی حوصا پرن خبات و لبات ما پرتنه یه وان زیده ترن امجی لسر ویا خبات و لبات خو ام زیده بکن از باور دکم ام ده هر عالی دا ام وان بقفیلن و ام وان در باس ببین ما مستقلك سپاس ایرو ما گلک فیده جوستان تماشاوانی ما گلک که خوش من پیامی کو هاتن همه گلک سپاس کرن جوره امجی سپاس کن مالا واواج بابا آگاهی کوهدان ما امی خاطر بخوازن اجی سپاس کم جبو تماشاوانی مرا جبو ورا جبو ترته کردی را جبو میوان پروریا ورا از جی گلک کیف خوش بوم اسلاو رزه خو ج مالبات خورا جدیا خورا جوال خورا هوگره خورا ملت خورا سلاو رزه خو گرم دشینم بله براستی ایرو مگلک تشتین بفیده ما بیستن جمع مستی خوش علی کاری دکتر لقمان بالین او نهار نزاننگه ها رحایه کسی کوشنسی و هن رحایه دکارن هرنه بالی ام بیجن هفته که دیسه دهمان ساعته ده هفته پیشیامه بمجارین جدا میل پیش بری و بین لخوا باش بنیرن داوی اوی هفته خوش در باس بی